lun sayang batu ke babangun anu berajin beyakin jasi kula anu berajin beyakin jasi kula anu bahate berbakti bermate untuk ilmu sampai bermanyang-manyang untuk ilmu sampai bermanyang-manyang. Ibarat si bapak kaya mungkona manfaat deket faedah ketanya manusia Menanti tanya hai ane menyona ilmu gentena guna ke bangsa dan agama. pesan ulun hai anu pabuai amal yang duhur tafakur tasukur paporobana Ani lun sayang patut ke bapa lun ma ani berajin beryakin jasi kula ani berajin beryakin jasi kula anak boh ate berbakti bersemate tuntut ilmu sampai di manyang-manyang tuntut ilmu sampai di manyang-manyang. Ibarat si bapak kaya membina manfaat jika faedah kitanya manusia Mengancit tanya hai anu menani leleme tentunya guna kebangsaan agama pesan ulun hayane hubud amai yang zuhur tafakur dan syukur bapa Rabbana anu lun sayang batu ke babangun anu berajin beyakin jasi kula anu berajin beyakin jasi kula